Hello, Tinday. Magstorya daw si Mama. Ay, sorry, wrong number. Sorry, wrong number. Sorry, sorry. Come on, come on. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mikey. At bago po natin ito sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa po kayo sa bago kong videos. So, karon guys, dugay-dugay ko nakabalik, syempre. I-share na lang po na ako kay nagubad ang cellphone na ginagamit na ako pang edit. Actually, ako ginagamit pang video karon iPhone 5s, tapos 16GB lang siya. So, dili ko pwede maka-edit dira, and then dali lang siya ma-full. So, sa iba siya, dapat sa iba po ito nasipin na mag-edit. So, wala tong editor, naguba siya. So, karon nakabalik ko kay nakahiramig cellphone na pang edit. So, thankful kay ko kay Porso yun ako kay sayang ang days guys na mingaw, na dili ko ka film, dili ko ka video, di ba sayang? At least man lang, di ba? So nag-post ko again sa akong social media, sa Facebook account na content. And then naigisa na nag-request content, and then ano dyan sa kumpansin na himuon ako siya karon. So himuon ako na siya guys. This is for fun only guys. Sa mga matawagan na ako, sa mga matawagan na kanina prank, this calling wrong call prank. Mag wrong call prank ritaran guys. So sa matawagan na ako, sorry. And then this is for fun. Lord help my hand na dili ko makatawag og importance number. Kabasig na important dahil sila yung ginahulat na tawag, and then i-prank lang na to, diba? Sana naman wala. Sana naman wala. So, himuon na to siya na prank. Feel na ko kasi enjoy. Pag-prank ba masakit? Ay, nag-gulay ko zero. Zero picture Chinese. So, ayun guys. Magtawag tag random numbers na unknown numbers na wala, patakan lang na to siya, and then sana naman wala tayo tawagan na important, sorry. So feel ako kasi enjoy let's go to do this. Himuha natin siya na prank na challenge guys, pero wala ko nag-force guys na himuon po din ninyo. Himuon po din sa na YouTuber kay feel ako bawal. May magic sarap. Wala ate. Feel ako bawal siya guys. So, bawal pero this is challenge guys. Okay. I-request lang po siya sa kuha. So, let's go to do this. Lagi wala akong matawagan na mali na number. Okay. Ang vlog ka mo dyan na isalaan. Ikaw dyan. Shout out tayo kay Althea Tan Pagtalunan. Himo daw nila sa ilahang vlog. So, shout out sa mo. Siya nag-request na challenge guys. So, let's go to do this. Una-una itong tawagan. Actually, na ako'y number. Ay, na ako'y load karon guys. So, karon ang napay mo. Ako'y load karon. So, why not to do this? Muna to siya na prank 0948. Siyempre, talk and text ko guys So, kailangan na ito magtawag o talk and text Japan. Oh my God! Kinabahan ko! Are you ready? So, let's go. Hanap pili
guys. Ginulban pa naman ko. Let me reach ha. Let's get to other number. Ay! So, ayan. Let's go to call this. Di siya. Wala guys. Unattended Japon at coverage. 09. So, ayan guys. Let's go to Coty. Ay! Tanga-tanga. Napakatanga. Uy, yun nag-ring. The number you have dialed is now unattended. Ano din? So, let's go another number. Delete na. Delete siya, guys. Uy, sagutin kayo. Tubaga po ninyo, no? Na siguro nag-inform na mag-prank sila. Please check the number and dial again. Wala man. Tubag, tubag, batubag. Wala, Japon. So guys, failed atong prank karon. Let's go try again. Kay wala, dili ang mga number na ako mapili. And dial again. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. So wala. Wala tayong magawa. So, let's go try again na lang. Let's go to try again. Mag-try lang ta ulit, guys. Try again. Sir 9 1, 2 4, 5, 8 3, 6 3, 3, 6, 9. Oh, tubag, besh. Out of coverage area again. The number you have dialed is now out of coverage area. Oy! I want to pranking you. Pranking. I want to prank you. Tapos wala mo katubag. Answer my call, please. Malay mo. Diba? Kasi hindi sila sumasagot sa mga tanong. Sa mga tawag ko. It's failed. Sa mga sa nag-request, sorry. Calling
strangers po. Hindi ko po makuha yung mga number na may number talaga. Sayang. Wala. Try again. Let's go. Try again. 485 48. The number you have dialed is now unattended. Please try your call again. Wala. Uy. Bakit wala? Yun na, ano to guys? Tubag, oy. The number you have dialed is either unattended Or out of coverage area. Tubag mo, please. So guys, Miss Kanisa, what you tayo natawagan guys? Wala po yung nagtubag. Nay nagring, sara yung tawag pero what yun nagtubag guys. Tapos pagkauman, tawagan ta ulit. Wrong call po. Uy. Sobrang hirap ng challenge na to. Sobrang hirap ng prank na to guys. Walang sasagot. So, hindi po tayo swerte ngayon. Enjoy na ako sa pagta-type ng kahit ganyan. Na-enjoy na ko yung tawag ana-ana guys. Pero wag yung nagtubag-tubag sa tuwang tawag guys. Na-blend ako. Isa na lang. So, let's go. We'll try again. The number you have dialed is either unattended or Out of coverage area. Tumagal ba? Tumagal. So, wala juga tubag sa to, aday. Saon man ako ni day, kay wa man juga tubag sa to, aday. Anam dyan na sa pangit day, ito tubagon day. Ito importante eh. So, let's go again, try again. Ha! Your number cannot be completed. Tama naman na. So, failed man eh, na prank day. Prag ako man na prank, ani. So, wala tayong matawagan. Oy. Wala tayong matawagan day. Let's try again another one. Try again another one. Please check the number. Ha? Ako dyan na prank. Dili na ako matuhanin na prank. May munin ninyo. Ako'y na prank day. Ako maninoy. Wag na to ba? Ako'y na prank. So, ayun. I'll try a lot of numbers. Guys, dagan kayo kung gitry na number yan. Dagan kayo siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numbers. Pero, wag yung isa ni ring. Isa ni ring, guys. Pero, wag yung ditubag.
O, diba? Ako na prank. Sige, testingin na po na ito isa. Ika-13, guys. 0912 to. Na. Paragi mo to bag. It's a prank to me. Ha? Ay, mali. To me, guys. Ako ang na-prank ka ni, guys. Sarap sa Gisani na prank. Shout out sa mo. Na-enjoy ko. Oh my God. Hello, Tinday. Hello, Tinday. Magstorya daw si Mama. Ay, sorry, wrong number. Sorry, wrong number. Sorry. Nice. Wrong number. Wrong number. Woo. So, nanay sa... Woo. Let's go, Chay. OMG ko. OMG. Ganun pala feeling. Pag may tinatawagan, tapos wrong number na. OJ, thank you sa nag-suggest na prank. So, let's go again. Try again. Pinahirapan mo ako ng sobra. So, try again. Oh my I'm so very nervous dahil. Nervous with tagmahal dahil. Wala siya nagtubag. So, ayun. Naisa na nagtubag. Ika-13 ako to na dial, guys. So, naisa na wala. Nagtubag siya. And then, he guessed a wrong number daw. OMG! Sa isang nagtawag na ligaw na ko, so sa 12 na nagtubag siguro. So very fun. Guys, let's do to try this. Joke. I'm not forcing you to do this. Okay. Let's try again. So, wala. Isa lang yung sumagot. Marag ako na prank. Pero akong heart ka nang marag na overwhelmed sa kahaling, sa kahappy kay na yun. OMG, kung ba ano ko, uy. Basta gay, maldita nung malay mo, di ba? So, dili siya, sa tita kay, dili maldita tong natubagan. Ang nagtubag sa ta. So, let's try again. So, as you can see, guys, red na akong hair. Hindi ragod ni, eh. Tong ano ragod ni, guys? Tong sa box, good na tag 15 pesos na color. Ano ro? Moro na, guys. Actually, napatay na akong buhok. Ginasamutan na ko siya patay. Na, di ba? Napatay kwarta pang pariband dahil nariband mo niya akong buhok in one time. Tapos almost 1 year na siya nariband. So, siguro mag-ano siya
magpatay siya, mag-dry siya kaayo, and then ipakulay na ko siya para dili kay siya dry lang tawon. Yes! Nangyari nga yung gusto kong mangyari. Dial. Please check the number and dial again. Your number Tama ang gusto kong number, ha? Ito kang text pag-prank na. So, it's enjoy. Sa isa lang ang nagtubag. So, siya, ano, kulba na lingaw. So, siguro anto dito na lang. 15 dials na. Siguro niya. Tagan na magtawag-tawag sa tuaday. Tagan kayo manawag sa tuag balik eh. Sa maning nanawag na rin na wrong number man siguro ni or delay or importante na abi siguro nila importante ko abi lang ninyo to kumaulan dito guys, don't forget to like, comment, share, subscribe and click the notification bell para updated ka mo sa akong bagong videos. Bye!